Hai gati ko sanam gi johar ar tihin do noy 17/6/2023 kana ar tihin do video benar na uddesho do noa gi je kada Assam sarkar se khon Assam rena 6 schedule area kore tet pataw na tahe kana ar ona do LP UP mane lower primary ar upper primary ona do 30 April 2023 re parom chalawna 6 schedule area re ar ona do BTR Karbi Anglong West Karbi Anglong ar Dima Hasao ar ona rena result do oi paromen 15/6/2023 hila out na ar ona re tina ko pasen ungku aima sarhau in se kon ar jasti kaite abu santal koren anito habi in ho badai kada santal koren nito habi pe hor total 4 hor ain badai kada Rajina Soren LP qualified kada Ilora uni banare eu kada pas kada Filimon UP in ho ol leda onare ar in do banar gi clear gitu nya ho LP ar UP ado onate in se honungku sanam ku aima sarhau inshallah kana har nuku ko ko kana noa Udalguri district ren gi eta district re do bain badai kada na Kopla Jhar Baksa Chirang na kore do noa Udalguri rena gi ar nonde ho bain badai chabaw ka ko ko pas kana ar noa raska khobor sanam gote in pasna da noa video akarte ente kata exam pe pass en ona adi raska in honi ikeu da se tina ko pas kan ungku ho pase raska ge te buje ona competitive exam pass do ona ieu te noa video doin benaw da especially ona ko mena te 8 9 rem pasok juda raska ikar kata matric se high secondary final em pass ona na raska gi juda ya ona te noa exam kata tet pass ka te BTR tet ona lagi in ho adi raska ni ikeu da oi ape sanam ngote noa raska sodor da te tin noa video karte noa video mucet abi nyal tabun pen noa re nasia ini rola in se kon noa ina experience se likate se inyo kata inyal ke je indo noa exam ol do noa mobile lo di ate golo tinya te 90% gi noa mobile yate ini success kana ar mobile lo na te di ating kusiate aima hote ko ni anjom leda se anjom kada ale mobile te bali kana se che chong ado indo ona do bain mena ini mena jeneba mobile do moj jinis kana jeneba mobile te do am bam bali joa se nyel mobile do am gi use jeneba am gi mobile do bali kami re use da ona in se kon do jeneba mobile do am bai bali ni mobile gi am bali kami re use da ado ona te in te nehor se kati ko jeneba kati boyha ko the nehor tahen kana ko do 8 9 10 kore ko padhak kan jate mobile ko do ঠিক একদম মজ কামির বন ব্যবহার ওনা লাগি ইন নাসিয়া নেহর তাহেনা ente mobile lo moj jinis kan ya bu judi moj re bun ব্যবহার khai te aima ko mana ya te mobile sap ke te oi bari en tali ase che chong ado ona re bang ব্যবহার kate moj kamir bun ব্যবহার lekha ona ge adi moj ado noa mobile golo din te mobile bishoy te nasia in rod kada adi jilin do bain roda ente hei hote hin do khato jas sanam gote noa raska sodor iate se abu koren tina ko pas kada ona jokto do bain badai tia kada jas in lagai do pun hora in badai kada ar one nyitum in lei abuna ar tina aku pas kada comment box e comment kate lei lekhai ar hongka gi video benaw kate ha jokto hote in sodor ko ente abu nito teacher do adi jarur hina aje dara kata new education policy lekate ha santali language ho cabinet re pas kan te teacher rena halakti hina ar ona bakate tet pas hindi na te abu bun badai ka khai moja tina jon gan ko huyuk kana ar ona lekate ate moj hui ko ar nyam ka ko khai ado koi ko ha pe badai ka ko kore ko pas kada tet ate qualified kada jahan ta paper gi comment box e comment kate pe lei lekhai barti moj ko ado in se kon ina rasta sodor keda ar video do bun jile nyama sanam pugi johar ne lagi tinya video do mucet kada